Bra, bailatte. Prvi koji danas izlazi na scenu je ponavljač ovog pića jer je bio već prošle godine ovdje, Ante Marin. Dobar dan, ja sam moram svoj audiovizualni materijal. Hvala. Uglavnom sad smo došli sa pitchingiranja, gdje smo predstavljali svoje filmske ideje. Ja sam predstavljao svoju ideju i Tihana Lazović je vikala na mene, sam rekao da su sve žene kurve i to me malo isprepadalo i u jednom momentu sam stvarno malo upiškio u gaće i bilo mi je izrazito neugodno zbog toga, ali ostali su bili dobri. Drago mi je da sam tu u Zelini jer mi daju jesti pit i dobri su prema meni. Hvala, Zelina. Mislim da su pitanja od žirija bila super, odnosno komentari su bili full konstruktivni za svih. Meni je zapravo najzanimljivije bio taj dijalog svakog pitchera sa žirijem i koliko se zapravo onda možeš i na svoj neki projekt navezati sa svim tim komentarima. Tako da je bilo super, super learning, super iskustvo učenja. Čučić je poznati filmski autor, to mogu reći, ne? Snimio si koliko filmova? 100 filmova? Nisam. Pa službeno 43, a mislim da je to 45, 6. Imam nekih koji nisam završio, bavim se trenutno dosta kratke filmova. A kad govorimo o 43 filma, to su 43 tvoja autorska filma, a mnoge si montirao, ne? I snimao. Da. To su moje režije, 43, ne? Nisam snimao nikad. Nisam nikad snimao, nešto sam malo fotografirao, montirao sam dosta, da. Ali što sam stariji, to ima manje tih filmova, odnosno radova koje bih nazvao filmova. Možda sam sve okrutniji prema tome što sam radio.